Desde as consultas, no programa de salud infantil, tanto o pediatra como a enfermeira de pediatría poden facer prevención primaria falando cos pais e cos nenos dos posibles riscos e beneficios da internet. Pero non só eso, debemos de procurar ver signos que delaten posibles vítimas ou autores de delitos nas redes. Cando detectamos un delito, debemos de actuar inmediatamente. Si constatamos que existe ciberbullying, grooming, antes de nada temos que documentalo, valorar a gravidade e valorar o risco do paciente. Temos que falar con el, darlle confianza, evitar que se culpabilice e pactar con el os pasos a seguir. Debemos de proporcionarlle axuda psicolóxica se a precisa ou outro tipo de terapia e buscar apoios ou axudas que poda precisar o menor. Ocasionalmente é necesario denunciar.